besika ono na fufuo epie na wahia ne kurom no o ma ne hai kra na ne nsa no ntumi sheki ne ye ontumi emma wo hai ne ye because one ne nkraman na fufuo ne nam kwani jimi bi na suntema se eyi oria hwe akra obi aboduku efata no kwa ya se single room no mama ni duku anki ye boduku manke fata ye o boduku ye nwusa dem se ya puwa siampeni ni jimi ni bi na wujimi ho wodi esa wogigi ya ye bebo mpaye ma wo papa obenu ho so woja wo ma ho ma be kwasia ade no wajimi sa ade na betete wo ma me odobro ni nya ka ne yenka ena enye sebe kote na abodam ena lumba Mr. Petra Panka be bia nka wo betwena ade na ka wodobro ni gina ho wunua Kevin kura no wonsi wodobro ni pe Jimmy, what is our say? What's the quasiam penny? Chasing what a Charlyn. I don't know about you, mammy. I could see up so mamma, me pressure on. Your mom, why you do my debate do be no. So your baby, the end, and he said, Obanu, Jana, soon them Kurenica. And I want to say, what should I not send us? What's some quasiam penny in and quasia? As soon as the shame what my dream mono. Ye be yet to form, ye be yet to mediate. So I don't know what to say. I don't, and I'm winning the pounds. Se penny picture mufia go baby bohate. Na nyama mi akosia se wa na ade ni bedi agoro. Wa podam papa, mo papa tena ho a wode nkwasia sam ne nkwasia twedie ene nkwasia timfo kodofo su timfo ayentumi mo ne cham so Ghana. Kodofo su timfo a wono de ofisa ga awiase ye ne dia. Ohun ni nipa boni nti, ni wu akide asie ni nipa boni nti wotumi ewu ama wani mu kora ye hunu. Obushi apenini akofa eyi laser kan ye de kata more so ena de be kata wonu mu kwasiafo enu wajimi sa we de wa me yehunu pa se yes blood sticker da water u papa moja na bi ne gina wu spams we de ano de no wo ye fun papa ade nu wajimi sa wo ma me ne mutena ya papa yi da Ghana wo bo ne kruwa mu papa akora ketu fin wo tuwe enti presela akora no de ne kire so ma me a wo mfere wo ne presela ho na akono a wo jimi ya to designer bag ne empabo ama wasoso wo no fo aya fechire wo chenti udi wo ka ma mi gum ade no wajimi sa wo ma se Ebeneza we ya ne seproye ne sesa yellow con nti meja ye buro krare ne sia pro Ebeneza tra ho a woni eyi woni aponchereni difference ni ade no wajimi sa nti ye kam kai kedo abotre something e wo ha mi tumi na wuti a Charlyn ye be du dwuma papa wo mu ye be discipline wo so say entity a mama atete be discipline pa me se me nua keto no me ye wo style bi ade no wajimi sa wo de nkora bone sam ene nkora bone sam so ko Ghana wanya obi amenadi nti adron bone oprega pena bayfo na bayi bonsam fo ni bia ma ne wada ene ode sa ahun fi na show mu dwuma ye de bedu so be gu ma me ani mu ase ye mu bi so ye be discipline papa ye be kire wo say yes wo sisters any aunties any uncles e wo platform so ade na agege yes unim nyansa obi a wo so ko shialoni opia wusi ukoshialoni leadership by example shimi papa yes ya jimi fa na me se law no de obi abetumi ahia bi bra kwaku obi abetumi ahia bi sanse lawyer fatini na jimi fo we kra so mo ye lawyers enti lawyers de obi abetumi ahia bi mo jimi papa ade na wo yes Adena wo yes Priscilla wo ma me no Priscilla wo ma me no afie na a block me e me friend a wo fa na ma block wa block hwan frɛ hwan ya hwan fa Priscilla e na wo tua wo ka se du ma me ani na wo de wo hwe ye na ma me ko sha de ya wo ka bibi to so Charlyn mi do nyame e be di wo chi papa sense ye mu bi so de ni ntwitwi ye se kra na ye do me wo ye fon papa wo jimi papa wo papa timfo wo papa tutubotom ni wo papa na wo no sika bi ani ho a na ni be sha wo ga na ebu fa so minim sa manfo ho no mi na esoso mo so a fo mu jimi fra ko se wa so ate fo mu jimi so ne fri no so amonwene mo ho na ma me de wo no de o ye wo mo do nsa ka mo ma me ni a wo de aka Nyankopɔn no ma me ye do ne papa wo ma me ba e hwe France o je wo papa kra wa je sa France ni bi da enkwasiafo mu ni tira en wajimi sa ade no wajimi Kevin so ye ni tiri kuto se ne ntwe okeka Kevin na ye minti mo gina ho ase ne wate anwanwasem eno ani sim se ne ya do na to ayi brown bean ho
brown bean UK brown bean aduane ase bean no asa de ye de na to chimi nkwa minim so afa obada heck Kevin umfa obada brane po baby mate o baby ma no ntumi enya wo ho adwuma na ahunti so wachimi toto esanse minim suspense na akawa ma wo adwene nyina ada no minim ade no wachimi sa be ma to so wo Kevin ugina hokora na wuti wei wokora wodobro ni kora wonse ne pe ntumi nta kora wei atabana wei mu e ma ne nya steady e wo ma me da pade we e no seri anu ayi sa wo sa do sa wo ye de wugina ho anu ani sim ya bro Rama, your mouth is hot like pepper. Ade go abroche from kura ni wasa abroche from kura no ani sim saa e no mo de ko ewu disam ne bonfo na ahye mo mi pa mo nim sam de ye de computer ne laptop na atete mu ntimo mo de mo generation de mo ye smart enso efie nyansa no mo bebre ye tete mo nkom tiri mo chimi minim sa brofo na je ya wo na ama ye ma no o ma ye sim so mo kwa no an so mo ko so wo mo say Ghana na o di ma left and right no na mo ma me nete ha wo de mo tissue no na mo ma me nete ha mo ko school na sa no pa mo socks ba ko yera na mo di mo chimi gina ho mama socks no hen so ma me ko hye da hwetwa ma wansa no atumi akọ na adwuma enwan ade no mogimi sa mon kai da bio na mo we mo be ware enti Kevin wo ba be ware wo achimi toto se Kevin wo hwe wusu benya toto ne meye na mo papa ewo yi so ne wo bete no da atwe oba wo benya wo hwe so mpanza no wate asem esanse jimi na do so do nu nwa Charlyn wo achimi papa kamo yanda age kura ke be kasema me akosia ne mayi hihye ni de mo nyinyini mponi na mo gumu ma me ni mo so mo nyinyini mpono mama Priscilla mo age mate o Kevin Priscilla obeche so wanche 3 years abe 2 years hey to me chisa akura we nyina ho na won tata animu onfa won santa ne to so ma no say hey baby gina na me papa na ade aduro ye ne chaba no be pa wudi umi akura keto akura me fa wonye hwe na Priscilla oprigo ni yenhu ye na mo ne nam ko sa se kwasiafo mo ne nam ne ho sa wansana anopa bini esi ho o mo ne nam ton ena mo me ya adwuni nyina ye he ye da ye na ekobo fo ha muntime se menda na dwuma me di bedi mo me se me ntwetwe mo se kora mo me di mu dwuma na mo de mo tan mo ka se ye kasa bebrebe ni nyina mo fi se o African mom ni African parents African uncles de ye de kasa ni ye di mu dwuma papa no me na mo di egu mo so shibi dodo ade no mo jimi sa ene na chese Charlyn na busuafo cha ni nuanom o mu samba eno mo ekoje baaye asembe ni team legal wives hey omuso muntra wo ma Charlyn mfo makoma medi aguro ensamfun semfina wudno muntra okora sadia wo tete wo maame no o ma babo so twan edu maame achi se wonim na mistake e di beyaw wo